kusasa sizobe sehadini sicela umphathi wonke wasehadini uphume ngobuningi bawo ubheke ehadini lapha ke ufuna emntwini sizobe sikhona siyovala lethaqa ehadini siyolungisa isimo ehadini masibuya lapho ngolesibili silapho kwaMbonambi insonto kwaMbonambi sisibizile ukuthi sisondele ke sizolungisa isimo emvelo kwalokho sibheka ngqo umhla ka4 eMpumalanga umhla ka4 eMpumalanga baluleke kakhulu ukuthi siphelele ngobuningi bethu siyolungisa lapha kuneyimayini namafemu akugcwele amakwelekwele amaningi lapha ezizoza ukuthi sikhiphe zonke lezi zinto unukikho kudula ngakho sicela ukulungisa leso simo ngengane zakwethu sicela ke ukukhuthaza wonke umuntu olukhona eSouth Africa ukuthi usuku nosuku akube namamashi kusuka la kusasa noma ngabe kuphi indawo peaceful yonke into asicizelele lokho amabomvu asikusabe ukufa asisabe nejele kodwa senzele ukuthi uma ngabe sithethe ngeke sizwakala igadi bingeke silalele ukuba besilo kodwa lamandla silalelile kodwa kunabantu ababa nama budget imbongolo lezi egcwele uhulumeni sinama budget okulungisa lesimo lesi kodwa thina sisilungise with a zero budget ngokunyakaza nje sisiyuse imqwebu bona kade safuna akubenzela ukuthi abantu bengasathonzi yebo kunjalo nje ngeke nisiphathele izwe nizofa manje uba yonke lento lengculaza egcwele iParliament izofa yonke lezinto lezi yebo within 10 years from now all of them they will be gone nizobe nikuphi njoba okunye kuzacela ukuthi iBiltong yabe